Sajam що отримує з нагоді означування Міжнародного дня валавських жінок, а того року у Šidze učestvuje veci od 200 združenja ženov zo zvojvođanskih opštinah. Manifestaciju otvorili šidskih učasnikov privital predsjedatelj opštini Šid Predrag Vuković, direktorka Zavodu za ravnopravnost spolov Dijana Mihajlović, podpredsjedateljka Skupštine Autonomnej pokrajini Vojvodini i podpredsjedateljka Združenja parlamentarnej mreži Skupštini Autonomnej pokrajini Vojvodini Snežana Sedlar i pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost spolov Predrag Vuletić. Pomezi čislenima štandami zamerkovali sme i štand Združenja ženog bajka zoz Ruskog kerestura, jak i štandi ženog zoz Bikiću, Berkasova, Bačincoh i Ruskog domu Marija Zošidu.